يحتاج إليه الإنسان لو توقف في هذه الجملة ولم يزيد عليها شيئا آخر لكفى ولكنه صلى الله عليه وسلم ليزيدنا علما وعرفانا وفهما زاد على ذلك فقال وإنما لكل امرئ ما نوى. Thierno dit cette intention dont il nous parle, dont il nous énonce, il argumente, il fonde ses propos sur la parole de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui a déclaré dans un hadith court, il n'est pas long, mais dont le sens est profond et large. Il dit qu'on sache, nous les musulmans, que les actes ne valent que par les intentions. Thierno dit que si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se limitait seulement à ces mots-là, sans continuer le hadith, ça pouvait suffire. Mais puisque Sayyidina Muhammad, il est ambitieux pour nous, pour la compréhension et pour qu'on puisse avoir tout le sens de ce qu'il veut nous dire, il a rajouté, il dit que l'être humain sache que il n'a comme acte que cet acte qu'il a précédé par une intention. على أن نصلح النوايا وعلى أن نصلح المقاصد ونترك الباقي للمولى سبحانه وتعالى. Allah Thierno dit que Sayyidina Muhammad nous enseigne à travers ce hadith que ce qui nous incombe, c'est de formuler la bonne intention et d'avoir un objectif, un but clair et précis, que de laisser le reste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونثني عليه بما هو له أهل على أنه ألهمنا وجعل في أفئدتنا النية الصالحة للقيام بهذا العمل الكبير هذا المعهد الذي ننوي القيام به وبناءه في هذا المكان المبارك فيه. لماذا؟ لتحفيظ القرآن ولتعليم العلوم الدينية والعلوم الدنيوية التي يحتاج إليها الإنسان في كل وقت وفي كل حين وفي أي مكان. Thierno dit qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, tout en lui rendant grâce de nous avoir insufflé, d'avoir introduit dans nos cœurs bénis formuler l'intention de construire cet édifice-là, pour avoir objectif et but de poser la première pierre aujourd'hui et de construire cette école. Une école dont Thierno rappelle les objectifs, qui aura pour but, pour objectif, l'enseignement de l'islam, mais également l'enseignement d'autres filières pour la vie d'ici-bas. Thierno invoque toujours Allah pour nous, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah facilite la continuité des travaux. ونرجو مما قاله صلى الله عليه وسلم بناء على النوايا بأن هذا العمل نتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى داعين وراجين منه أن يهيئ لنا السبل التي تجعلنا نصل إلى الهدف. Thierno toujours continue dans les prières et les exaucements. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité pour nous aujourd'hui cela, qu'Allah continue à faciliter tout le reste, surtout les voies qui peuvent mener à la concrétisation de cette intention, c'est-à-dire la construction de cette école. كلامهم جميل وكلامهم لذيذ ومفيد والحمد لله نحن أتينا إلى هذا المكان بقلوب منفتحة متفتحة وبسرور وحضور وغبة وجذلان وهلم جرى. Thierno, alhamdulillahi rabbil alamin, il dit qu'il remercie ses prédécesseurs qui ont prononcé les discours avant lui, qu'il reconnaît qu'ils ont tous tenu de brillants discours, qu'ils ont prononcé de très belles paroles,
qui sont très importantes pour la communauté et pour tous ceux qui ont écouté leur discours. Thierno dit qu'il nous rappelle également qu'il est venu ici avec sa délégation avec un cœur ouvert, un cœur large, un cœur limpide pour venir assister avec nous à cette cérémonie et le reste. Thierno a dit que vraiment que ces cœurs qui sont ouverts là viennent de recevoir de très belles paroles et toutes les lumières. وننتهز الفرصة لنبلغ إليهم تحية وسلام شيخنا أحمد تجاني الذي من أجله أتينا إلى هنا بإذنه وبأمره كنا من هنالك وأتينا بهذا الأمر الجليل يسلم عليكم ويزوركم ويدعو لكم ويطلب منكم الدعاء وهو معكم في نيته وفي قصده ومعكم في أي شيء إن شاء الله. يدعو من المولى سبحانه وتعالى أن يجعل السكينة والهدوء والسلامة في عامة البلدان وخاصة بلدان المسلمين وخاصة هذه البلاد التي نتواجد فيها اليوم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يصونها وأن يجعل البركة فيها وفي جميع ساكنيها وأن يجعل الاستقرار والهدوء والتقدم في الاقتصاد والازدهار في الاقتصاد بإذن الله تعالى ويجعل أيضا الهدوء لا سيما في الانتخابات التي ستكون إن شاء الله بعد حين. يجعل الله في الانتخابات الهدوء والاستقرار وأن يكون الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى هو في نفسه قد اختار، الذي اختاره هو الذي سيرى. ما علينا نحن إلا أن نكون سببا لإظهار ما اختاره الله سبحانه وتعالى. نحن لا نكون إلا سببا لإظهار ما اختاره الله، ولكنه في نفسه قد اختار، والذي اختاره هو المختار. الله سبحانه وتعالى يختار لنا ما هو أوفق وأحسن وأكرم وأنفع لنا بإذن الله صلى الله عليه وسلم وبركة شيخنا تبارك الله. Amen. Thierno dit qu'il profite de l'occasion pour transmettre aux différents chouïrs ici présents et aux représentants de la communauté et de la Tijaniya les salutations de notre Khalif Cheikh Ahmed Tijani Ba de Madina Gounass. Thierno dit sur l'ordre et l'autorisation de qui il est présent ici en terre ivoirienne et surtout pour assister à cette cérémonie avec nous. Il dit que Thierno nous transmet ses salutations, il formule des doigts pour nous et il nous demande également nous aussi de faire des doigts pour lui. Et Thierno profite également de l'occasion pour formuler des prières et des bénédictions pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Et Thierno dit les élections vers lesquelles nous tendons, Allah subhanahu wa ta'ala, Thierno, elle lui invoque que ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité, dans la plus grande tranquillité. Et il nous rappelle que le choix appartient à Allah. Et Allah, lui, chez lui, il a déjà fait son choix. Il nous appartient seulement, nous autres, d'aller être sababou pour la manifestation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aura choisi pour nous, soyons convaincus que c'est ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est meilleur pour nous, c'est ce qui nous grandit, ce qui nous élève. Lui, il sait ce qui est bon pour nous, nous ne le savons pas. الله سبحانه وتعالى وحده يعرف. لذلك قال مولانا تبارك وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في بعض الأحايين أنت تكره شيئا والذي يدفعك إلى كراهية هذا الشيء جهلك بالأمر، ولو كنت تعرف أن هذا الشيء الذي تكرهه منفعته تعود إليك لما كرهته. وفي بعض الأحايين أيضا تحب شيئا لو علمت أنه لا تعود منفعته عليك لأحببته لكرهته. قال سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا نحن ما علينا إلا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا ما هو خير لنا لأنه يعلم ونحن لا نعلم. Allah Akbar. Thierno dit que nous ne connaissons pas, nous ne sommes au courant de rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Donc il demande à Allah de choisir pour nous ce qui est bon pour nous et ce qui est meilleur pour nous. Il rappelle ce verset, Allah dit souvent vous aimez quelque chose qui n'est pas bon pour vous et souvent vous détestez une autre situation qui est bon pour vous. Il dit si l'individu savait que ce pourquoi il se bat n'est pas bon pour lui, il n'allait pas se battre. S'il sait que ce qu'il cherche là, qu'il aime là, n'est pas bon pour lui, il n'allait pas également lutter pour obtenir parce qu'il sait que les bénéfices de ce dont il se bat n'allaient pas revenir vers lui. Allah, c'est lui qui sait, vous ne savez pas. لا أريد أن أطيل عليكم ولكني الحمد لله مسرور جدا وما علينا إلا أن نكون متحدين في القول متحدين في العمل نصل الرحم فيما بيننا نكون متماسكين متعاضدين متحدين متمسكين بديننا الحنيف وبطريقة التجارية. نحن إنسان واحد قلب واحد كلمة واحدة نعبد الله سبحانه وتعالى ونتبع سنة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلم الذي من الله عليه بأن يكون تجانيا فهذا خير ازداد له. نحن التجانيون علينا أن نتحد. في بعض الأحيان أخذ مثلا أقول إذا كانت الطريقة التجارية على سبيل المثال إذا كانت الطريقة بقرة وهذه البقرة الثدي التي في هذه البقرة يخرج من هذا الثدي الحليب الذي هو فيه الطريقة. إذا كان الإنسان يمكن له أن يفرق ما بين الحليب والثدي والبقرة فيمكن له أن يفرق بين التجاريين. أما إذا لم يكن يستطيع على ذلك فما عليه إلا أن يكون تجاريا ويحب جميع التجاريين. Thierno dit qu'il ne souhaite pas être long devant nous, qu'il prie Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte dans l'union, la fraternité, l'entraide, la cohésion, que nous tous, nous accrochons à notre religion qui est une religion pure et correcte et droite. Également, ceux qui sont tijanes, de s'accrocher à la tariqatu tijaniya. Thierno dit souvent, lui, il donne un exemple de la tijaniya aux musulmans. Il dit c'est comme si c'était une vache, un bœuf et ses organes internes, les intestins et autres. Que celui-là qui sait qu'il est capable de diviser entre la vache et ce qui est à l'intérieur de la vache comme intestin et comme autre organe biologique, qu'il soit convaincu qu'il peut diviser les tijanes. Mais s'il sait qu'il n'est pas capable de le faire, qu'il soit également capable de suite-là, qu'il n'est pas capable de diviser les tijanes, que nous sommes tous une même personne, un même cœur, nous avons la même parole, nous avons la même religion. Thierno nous exhorte à nous accrocher et ceux qui sont tidjani à s'accrocher à la tijane. Il dit, avant tout le tidjane, il est musulman. Quand tu es musulman, tu as gagné ce qu'il devait gagner. Mais si Allah t'a fait également faveur d'être tidjane, sache que c'est une augmentation de que Allah t'a fait faveur. علينا أن نتماسك هذا هو أهم شيء. هنالك من ليس له حاجة إلا أن يكون المسلمون متفرقين وأن يكون التجاريون متفرقين وهذا لا تعود بالمصلحة إلينا. إذا علينا أن نتحد كمسلمين ونتحد كتجاريين، نعمل بالإسلام ونعمل بالسنة ونعمل بالطريقة ونصل الرحم فيما بيننا ونتحابب
ونتعاضد ويكون كل واحد منا يكون مسلما كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم الذي يقول في المسلمين ما لا ينبغي والذي يجعل فيهم ويعمل فيهم ما لا ينبغي فعليه أن ينظر نفسه ويرى ما هو عليه، ليس بحسن ولا بمستحب. المسلم يحب المسلم أخاه ويصون حرمته ويحب له ما يحب لنفسه ويحبه كما يحب نفسه. هذا هو المسلم الحقيقي. علينا أن نكون كذلك. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسلمين متحابين في الله سبحانه وتعالى، متحابين في الله سبحانه وتعالى، متماسكين متعاضدين، وأن يهيئ لنا هذا العمل بإتمامه على أكمل وجه وأحسن حال. وأشكر السادة الذين شرفونا بهذا الاجتماع وبهذا الكلام الجميل وبهذا النشاط وجميع الحاضرين، وأتمنى أن يحقق لنا آمالنا ويقضي حوائجنا. كل واحد له حوائج في قلبه لا يستطيع أن يذكرها ولكن الله يعرفها كلها. كل واحد منا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Thierno clôture son discours par ces mots. Il dit que ce qui nous revient, nous les musulmans, c'est de nous accrocher les uns aux autres. Il nous demande d'être des bons musulmans, les bons. Il dit le bon musulman, il souhaite pour lui-même ce qu'il souhaite pour son prochain. Mais il est constaté ces derniers temps qu'il y a des musulmans qui n'ont pour objectif que la division des musulmans, plus loin la division des Tijani. Ce n'est pas, d'après Thierno, le comportement d'un bon musulman. Le musulman, le bon, il doit souhaiter à son prochain ce qu'il souhaite pour lui-même. Ce qu'il veut que son prochain gagne, qu'il gagne ça lui-même. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Thierno, formule des prières, qu'Allah fasse de nous de très bons musulmans. Il nous exhorte davantage à l'union, à l'entraide, à l'entente, à la bonne cohésion. C'est sur ces mots que Thierno a voulu terminer son discours tout en insistant sur les mots de remerciement à l'assistance. Il dit ces différentes personnalités qui sont venues ici pour honorer de leur présence et rehausser de leur présence cette cérémonie. Thierno les remercie du plus très fond de son cœur. Thierno dit également des prières pour nous tous. Il dit que chacun d'entre nous a des besoins, a des vœux au fond de son noble cœur, dont il peut extérioriser et dont il ne veut même pas qu'on le sache. Mais Thierno dit que Allah connaît tout ce que nous voulons. Il dit qu'Allah fasse pour nous le bon choix, qu'Allah exauce tous nos besoins et tous nos vœux. C'est sur ces mots que Thierno a terminé son discours. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.